Buenos días, mami. ¿Qué tal? Sí. ¿Dónde vas? Amiga. Despacio, ¿eh? Sí. 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 Despacio, ¿eh? Despacio. Vale, gracias. Share the video. Happy birthday. What worry for Nana? What worry for Nana? Ya ni we ni wa Samakwe. Sekpe ranela yeje. Olelo mafia we na gbo. Yes. Umenwa no ga wa to ofu egbe no magogo ero. Urupo gbon bagbo wedene na opogogo nonu e. Kende ejene na pa emi ogogo emi efan ogin ga me wawe e opi ano no giri ni we yogo bu okuno no giri ni we yogo bu no wu kian se ejene na awekwe mu ya ni ha awete ya ipoto yowo wa awokwura akuri oyun emu e iya ri ni we kian no demata no tamaya ameke yin na iswe ni we no demata no tamaya e mata egbo yeje. No we miesi omie no we mi dan omie agbayane upene gbalapa ya ke vi bebo gioma era we do ka mi ya we de na we uberu po bakpo we na vi ni we logo bo se avio yogo we se awetu ye time attack yan era we ni opportunity na do wish we happy birthday upo we gba we de na ni awepo we mu yan ni erupo no de awe gba erupo pe ba no de awe gba nyanwu yan. Yes, every Kenyan here allow. They may try, they will not succeed. They may try, they will not succeed because Osabwa you wear Jack Monane, I want to do a temata. Or when we go to Ore, or when we move out Dematani,
Igbo we mu ja odemata ni okpe no iku we kian. Odemata no we tama. Okpe no iku we kian ko no iku we kian. Iyan de wa desu pe iyan mwe gboto pe. Owa Atiti te gun yen gwan yen marie. Na we ni do wish we happy birthday from Victor Umenwa. All for egbe no ma. Okpe no ku we kian ko no ku we kian no iri ni we yogo we. No iri ni we yogo bo. Awetin a de vagwa wa desu po. Owe de kan ajeniyan owe de kan ajeniyan wota. Awe de na mevie owe no. Okpe agi no ko gi no. No wutema tamaye ona de ni we gyoen. O wutema tamaye ona de ni we gi pastor. O utema tamaye o de ni we gi obo. Oga de vagwa aja desu po. Wenu we rukpo bakpo na ukpo no de we rukpo bakpo si ayan. Ukpo fa no de we rukpo bakpo si ayan. From Victor no se Umenwa wa to fu egbe happy birthday. Yeah, we la jan wo ze pe idogu we bobo we platform we idogu we bobo we do idogu we gogo. Iyan we okpia no mi okpia gogo, ona ma gwe gogo o okpia, opo no mi okwu gogo, o ma gwe gogo o okwu. So ibi e wo me ya fe. Adogiti rekenoje. Ya mi ga we. Gbe mi rekenoje ni han. Ni an se ti we wu 06 010 ni mi oyi. Na we la se fana we ne baba. Eni yavije nu wala o. Very me we na nu wala nu wa we appear like your thing. We made the video go viral. No so boku. Na you know uge na you know uge wa so ton enia. Uge no so ton na. Ogo ti ma Umenwa baba we this man from Victor na rukpo bakpo. Ukpo gogo no ukpi mi efan. Awo pe no riku e kian ko no riku e kian. No giri eni yogo bokian no giri eni ogo e kian no giri eni yogo pastor ogo prophet. Awuyan ga kian wa desu po wiyan de vagwa mujupo. Because awe mata awo dolewo awe mata gbodolewo. Awo na ga mu dolewo na ga gbe mo dolewo awo dolewo no rite mata ne. Iyan we kenama ga gwan yo mata gbe wo jogun ayo e mata no ro ni. So when I ari eni ogo yogo bokian una ari yogo e kian. Ugu kire wo ni ono ma kire wo ke wan wa gie ni wa we gie wa South Africa wa we gie ni no yogo en yo pastor nu wani wa do we keke na pe gbeso wo o ena we ni zabodo ya gbogbo ma pe ni ya gbogbo ma ko awe e wa ta gbodo lewo. So from Victor no se Umenwa baba with this man awon yo happy birthday once again, happy birthday once again, happy birthday once again, happy birthday once again. You are blessed. Kemi no ri duwe wo ni o sara we nu e. O pe ari na we kian, opori na we kian. Owo pole mu emelele. Wa gogo this man. We we tell we boy baba with this man. You this man dey go. You this man dey go. De kiniya kian ajo. Iyan wa se ma as e gbon loko ma it can feel my do. So iyan pope gun kwa kankan. Awo boni jigin ari bai. Iyan jigin ari bai. But me do gbu yo edene na o me do gbe yo. O pe ari no ko gino edene gbodu po bakpo na po gogo. No giri anyway yogo bokian no giri oyogo no iri oyo prophet. Awe to give agwa wupo. Oga South Africa weje ikeke na pe gbe yo tore. Cause iyan wa ba nyan aya we se. Udo tema tamaya. Iyan se ti wiyan gwalo unwe because e mata no time yan yan fi were egbe emono we mi dan be na gun yan gun e wo ya yeke e baba we this man na la jo so agun yan gun no se na so agun yan gun we so eniyan here Africa e so eniyan here we bo agwa make na so eniyan oge no mano kedene na pa o pe ari no ko gino no giri eniyan yogo bo no giri oyogo no giri oyogo prophet no giri oyogo pastor. Igbe mai do gwa gu say happy birthday de na awo pe ani ga akin na Africa o de vagwa mgboto de keke na pe igbe o ga re o bo o ga akin wa de so pe traffic ya die o de wa de say traffic o mo egbe pasa e do kan aje no pe ani ye no ko ni. So happy birthday once again my brother, my friend. Happy birthday. We say happy birthday. Share the video, let the video go viral. All of you are blessed.